za šuterke na Grčevo, 56. minuta, Vardar zasluženo izravnava. Iskoristi pritisak od Vardar, kapitenov Grčarov na visinskoto mesto, visinski moment, 56. minuta. Vardar zasluženo izravnava na 1-1, da pogledneme, prekrasen centaršut na Felipe, najsnavodli Grčarov i ušte jedna šodno pagov, fantastična reakcija za 1-1. Evo, to je moment, bio se no pagov,